Čus, zdraví vás Olisku, a dneska ideme pozerať smiešných kocúrov. Tak poďme do toho. Ale ježiš, ja neznášam tieto reklamy. Aj tak to zväčším. Prepnem reklamu a skočíme do toho. No, už tu máme prvé videjko. Ježiš. To si urobí. No tak tej mačke šíbe. Tá mačka dostala super speed mode, ty kokos. Mačka má asi stres. Je tak sa. Majú preteky. Beauty seems to be his enemy. Oh. I think it's broken. Kocúr miluje vodu. It's definitely broken. Volá, čo tam hrabe. Quite a hopeless effort, but yeah, you grasped what it mean. Ale ukazuje tu na tú kameru aj na to dievča. Sorry, že to pazujem, ale mal som kašel. Ty kokos. Mačka má super speed mode. Ježiš, táto robila wallruny. Ty vole. No, sorry. No tak tuto sa veľmi bijú, no. Ale kámo, táto mačka robila normálne wallruny, ty kokos. Hyperaktívna mačka. Sometimes a cat can make you feel like aliens control them or something. Tak to je Gigi. A táto mačka robí úplne debiliny, jej totálne šíbe. OK. Aj ty mačka tuto. Ja som to vedel. "2025 is when even a toilet bowl can outplay cat." Ježiš. Jaj, červený kocúr. Chudák. Aha. Im chutia čítosky. Just accidentally closed that YouTube video on the cat girl. Sorry. Ty kokos, tá mačka byla, že choď prestamať. A to oranžová. Že, ale ne, nechaj ma tu, idem ja. Chudák, jaj. Not the best place for a bar jump, but training's training, right? Tak to bola hojdačka. Pre kocúrov. Ty kokso. Ajajaj, chytil nervy. When you're dying to know, but gotta play it cool like you're not that interested. Ty kokso. Oh my god, he's so good. Oh, wow. Damn. Ja som išiel teraz povedať, že to je drip, ale to je minus aura. To je totálne minus aura. Do you know where I am? Čo tam je? Ježiš. Kocúr, nech si nevykrúti toto. Sprawled out in the road with zero care. Typical cat behavior. GG. Ne, ja som toto asi videl. Počkaj, ne, to bolo s dievčatom. Ne.
Jaj. Ježiš. Opatrne, kocúr. Jau. Kocúr. Kocúr sa... Jej, oni sa bijú. O laser. No doubt about it. These two are definitely thick as thieves. No tak tomu ver. Chudák kocúr. Ježiš, ja nezmešám túto reklamu. Opatrný František nemá rád prekvapenie. No, preskočíme. A backstep, ty kokos, v Rivals. Toto som... Funny how cats can go absolutely crazy over things that aren't even toys. Beta. Ty kokso. Kocúr je dripy. Ale čo robí ten kocúr? On ich žere? Bro, just know he won't get a bite if his goofy friend dives in first. Tak to je veľmi goofy. Ale trošku tučný. Hello? Did you fall? GG. GG's. Mama! He's here! Ty vole. Kocúr je freeze Call mod. the scientists. These two are unlocking their telepathic powers. Chudák. Jaj, tak ten kocúr sa má. Tam by som sa aj ja chcel. Move! Move! Ojojoj. Jaj, on tam robí frontflipy. Stop, no! Move! Pretty sure the cat's stubbornness can't beat the table's sturdiness. Ain't no way. Kokos. Haha. Toes! Toes! Ty kokso. Gosh, even its paw is heart-shaped. Talk about caring for each other. To je pekné. On sa cez to neprestrčí. What's going on here? Are you actually filming this? Is it going on YouTube? Dude, are you okay? Asi není OK. Are you... Ježiš. did the fast half. Zabiják. That's all. Ain't no way he's declaring war against your foot, right? Or the Tak to je GG. OK, tak toto bude všetko ku našemu videu. Keď sa vám to video páčilo, dajte like a odber. A čus.